Mintina naka Raja Ali, músico elapo yo Moçambique, epoma yo Ampula. Epa, miki pacharale wipa kiari manamane mankane, kipa ka wanyaka onantekelia, ebari onantekelia. Vale miano kata kiharaka musika etipo nye se hindi nona kam video ni. Vale miano kiata kihera etunye nonehu. Miano kunua kani raka jvezi kani traka kuraka o museu owona atui inaka yipaka masu o wanyaka ngwe karnatu kanuma atamana mashima male anina ketufu bayro ake tsona ke anuma atunjene anatufu anantsope anarumba anashakasha molidi ate wanyaka vona anuma atamela nhani ni purono yazimi atletico yini yopia ke kwachala ndahina kani raka wengo na shima aka kiara kiona kia asistiri kia weha kahiyo pasimani miano kuyunua wana miano kupachiraka roha kela kukikele etu manu tuila tipo ngia kia kitivela miki kipachirale wipa okerecha kinopachira wipa okerecha kiara wipa ki pami okerecha ngwe depois vale miano kukonkurreri 2005 kukonkurreri fantástico Vodacom. So que vale miano kahitalia para representar epomaka yo Ampula. Masi vale mintsina naka kukumaka paro otoropani 2005. Vano kuraka masi vano otoropani ngwe ya havo Casa da Cultura otoropani ngwe. Kuta sapa to hina raka wina. Kata provincia o kata epoma ya hana ipatake tipo tsaya. Wana miano kana wina sana kiarata sana. Tipo so wanyaka so Ampula ephato aka ngwe yapheli ephato ya kule poma. Masimiano vano kumalaka etoropele no maletoropele vano miano kura kusoma Instituto Canzione nata kakumire kurusu ya canto e dança otoropa nyungo kala vale ali comando do exército vano miano kukumpereki serviço militar obrigatório ule kumalaka vano kura kumira kurusu nkina kukumia kurusu yo wipa Instituto Canzione. En 2016 kuraka osoma ja mika anumira we kurusilela yankane mi kihane twila roho ni wakava en kile shasana wa roho ni wakala kihana ki kunui hake twila kirinaka wana kuraka kukonkurere ku Universidade Eduardo Mondlane UEM kuraka kusoma ka Escola de Comunicação e Artes kusoma ka música tipo vano kukuma atwali ani kona wana wipengwe miano kero ngali viaka masimika ni ro porque mipa ukitivela wipa no wina wipa ukitivela vale en 2020 tempo ya covid yola coronavirus yola arilapo yotenela lapo yotene mikuraka kwati miyaka have televisão yota para participar quadro vozes que encanta. Miano kuraka kukanyariki como melhor músico, artista completo. Vala twale yani kona empresário yani kona vana através de vale kupacharaka wati miya tampela oro lapo so khopela kahiro Dubai kahiro Ilhas Reunião
vano vava kinaroa osuwazi nikihana te eleshe evyal tambe te lapo to khopela tambe ujawe no Faransa u tambe kinara wengo latu wetipo etipo tehu latu mikinipa ephato ehu etipo tehu tsenge enika lehera wira mika ntu mika Mosambikano miano epa roha ke la jvezi nikiripa kakawe hakatu amiravo ntoko miano auriale patu te lapo tsokina karero uri lapo patu te lapo tsokina en cuanto hiano ni hana no mali ulupale kanirero wata ne patro elapo engwila kirero wata ne patro vale hiano na kushale patungia katantu patungia ni poma ni renehu ya ni kushake patungia patwile ni kushaka hini paka ni tonyi heraka yana roka letu sana yana roka letu yoreba miki natimia parorora poto kopea porque miano kina wiratai kina titimi he patwila kina olemeliha epatho ehu porque hini hane patho tsorera então mi como na muipe kihana kititimi haka kihana kilemeli haka epatho ehu ila tinikaliha hiyano kwa muntu tinikaliha kwa Mosambikano tinikaliha ela na rolopo elapo tsokopela atwa nroni tsola wira ole ela poshishi latu epatwawe latu tinirawe ndauva mi kapela wa himeria amiravo ntokomiano mashipapa shimama mapapu otene lapo ela wira ni hana ni titimi haka epathu ehu ini hana makhale lorera ni hane pathu zorera intani hini hana ni lemeli haka nyati tsawehu na hititime hiyano na hilemeli hiyano etunya ka tinakwa hi vano ni hana atwanlepa epu khutse hutsengya atu anamasoma anlepe pathu tsehu ntau hini hana ni titimi hera ketunya ni hana ni lemeli hakatinga Mosambiki la torera chama torera ni hana ni lemeli hakatinga chama